استفاده وسیع سرچشمه‌های آلترناتیوی برقرارشونده نیروی برق پیش از همه نیروی آفتابی بخصوص در منطقه‌های دهات و کوهستان با دسترسی پوره اهالی به نیروی برق، بلند گردیدن سطح زندگی مردم، حفظ محیط زیست، اینچنین راه‌اندازی تکنولوژی‌های معاصر سبز و تشکیل استحصالات علم طلب مساعدت می‌نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد استفاده وسیع منبع‌های آلترناتیوی برقرار شونده انرژی از جمله انرژی آفتاب تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. طبق ارزیابی کارشناسان، این تدبیراندیشی‌های مؤثر در آینده نزدیک تاجیکستان را به کشور استحصال و صادرکننده قوه برقی از جهت اکولوژی بی‌ضرر در منطقه تبدیل می‌دهد. موردی تذکر است که یکی از منبع‌های برقرار شونده نیروی برق انرژی آفتابی میباشد که از جهت اکولوژی تازه بوده در مرحله فعال استفاده پرتوهای ضررآور به وجود نمی آورد. اهمیت پانل‌های آفتابی در نظام انرژتیکی کشور و استفاده آن برای اهالی، تشکیلات مؤسسه و کارخانه‌ها موضوع مطرح است که برای شرح و توضیح آن کارشناس ساحه، آموزگار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان، نامزد علم‌های اقتصادی قطب‌الدین مقیمов را دعوت کردیم. سلام باشید. مسلم است که اقلیم تاجیکستان با موجودیت در عموم 300 روز آفتابی در یک سال برای استفاده انرژی آفتاب همچون سرچشمه انرژی برقرار شونده خیلی مفید می باشد. برای نائل شدن به این هدف و استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول گردیده است که عملی شوی آن امکان می‌دهد نیروی آفتاب مخصوصاً در فصل تابستان ثمره بخش استفاده گردد. عامل‌های اساسی عملی شوی این هدف‌ها را شما چگونه شرح می‌دهید؟ تشکر زیاد. البته حکومت جمهوری تاجیکستان از زمانی به دست آوردن استقلالیت در نزد خود یکی از هدف‌های استراتژیکی را پیشه نمودند که یعنی این رسیدن به استقلالیت انرژتیکی است و همیشه حکومت کشور خاصه پیشوای معظم ملت برای عملی شوی این هدف تمام کوشش و زحمت‌های خویش را به راه می‌ماند. جمهوری تاجیکستان یعنی منطقه ما در دایره از 280 تا 330 روز آفتابی را در بر می‌گیرد که این امکانیت می‌دهد در برابر از ذخیره‌های آبی تولید نیروی برق اینچنین از آفتاب نیز نیروی برق ما تولید نماییم و به همین وسیله احتیاجات مردم خود و کارگاه و کارخانه‌ها را با برق تامین نماییم. و همین هم هست که سالهای اخیر به خاطر رشد ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 را حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه نمودند، قبول گردید و از روی این استراتژی علاقه زینه به زینه عملی شوی همین استراتژی رفته ایستاده است و برای عملی شوی و پیاده شوی هدف‌های استراتژی مملکت در جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2022 استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023 و 2037 تهیه و قبول گردید که حالا مرحله‌های اولی تطبیق این استراتژی در جمهوری تاجیکستان رفته ایستاده است و یکی از بندهای اساسی همین استراتژی مذکور این تولید نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه و با اقتصادی سبز نگرانده شده است و ما شما می‌دانیم که جمهوری تاجیکستان از قسمت استحصال نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه در جهان موقع خاص را اشغال می‌کند و حالا دیده شدیم که زیاده از 98% استحصال نیروی برقی ما با پورگی از حساب ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان میباشد و البته به خاطر در مورد یعنی در موسم‌های زمستان گذرانی تمام مردم اهالی کشور و اینچنین کارگاه و کارخانه‌ها را تامین نمودند با برق از لحاظ اکولوژی تازه. اینچنین جمهوری تاجیکستان حرکت میکند که در برابر همین تولید برق از ذخیره‌های آبی اینچنین یعنی گذرد به سیستم‌های دیگر از قبیل یعنی برق از تولید مثلا یعنی پانل‌های آفتابی، بادی
بیوسفری یعنی وариант ҳои алтернативии гуногунро рӯи кор оварем ва ба ҳамин васила тавонем истеҳсоли нерӯи барқи кишварро зиёда кунем ва ҳам барои аҳолии мамлакат коргоҳ корхона ва инчунин ба рӯи минтақа низ пешниҳод карда бошем ки албатта инам як маҳсулоти хубе шуда метавонад барои дар оянда ба сифати содирот ба ҷумҳуриҳои яъне ба хориҷи кишвар ба минтақаҳои ба мо наздик ва ба ин васила даромади хубе ба даст овардан ва аз лиҳози иқтисодию иҷтимоӣ таъмин намудани ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ва ба ҳамин васила аллакай аз соли 2023 инҷониб тасмим гирифта шудааст ки акнун дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари нерӯгоҳҳои барқии обӣ инчунин таъсиси нерӯгоҳҳои барқӣ аз панелҳои офтобӣ яъне офтобӣ рӯи кор ояд ва ба ҳамин вобаста ба ин масъала албатта ҳам фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расидааст ва дар асоси ин қарорҳо ин санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа аллакай дар баъзе аз манотиқи кишвар намин насб намудани панелҳои офтобӣ ва ба ҳамин васила истеҳсоли нерӯи барқ рӯи кор омадааст ва фикр мекунам ҳамин замина гузорӣ мешавад барои рушди ояндаи анамин шакли истеҳсоли нерӯи барқ. Вале гуфтан як чизро зарур аст ки вақте ки шароити иқлими мо вақте боду ҳавои мо табиати мо барои мо ин чизро муҳайё кардааст албатта бояд мо аз он хубам истифода барем ҳолон ки мо шумо медонем ки табиат барои инсон ҳама чизро муҳайё кардааст танҳо инсонҳо аз ҷониби худ онро тарзе истифода баранд ки ҳам барои манфиати худ шавад ва ҳам барои манфиати оянда наслҳои мо ва инчунин нигоҳдошти худи табиат. Ва ин ҳавои офтобие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст дар мавриди хуб истифода бурдан дар ҷойҳои лозимӣ истифода кардани анамин панелҳои офтобӣ ман боварӣ дорам ки ба иқтидори истеҳсоли нерӯе ки айни замон ҳаст дучанд зиёд кардани нерӯи барқро ба мо тавлиди нерӯи барқро ба мо медиҳад. ҳолон ки аз нигоҳи коршиносони соҳа таъкид шудааст ки ҳангоми то 0,1% масоҳати Тоҷикистонро таъмин намудан ёки насб намудани анамин панелҳои офтобӣ ба мо зиёда аз 300 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ таъмин мекунад ки яъне аз шароити имрӯза даҳҳо маротиба истеҳсоли нерӯи барқро ба мо имконият медиҳад. Чаро аз ин имконият мо истифода набарем? Ва албатта ин дар баробари оне ки мо дида истодем ки дар шароити имрӯз ҷаҳони имрӯз албатта мушкилоту муаммоҳи иқлиму яъне боду ҳавову ҳама чиз дар ҷаҳон шуда истодааст. Беҳуда ҳам нест ки президенти мо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллати мо дар сархати аввалияти давлатҳои ҷаҳон вобаста ба муаммо мушкилоти соҳаи иқлиму обу иқлим аст ки ин ташаббусҳои ҳукумати кишвар низ беасос нест ва ан ҳамин мушкилоти соҳаи иқлиму обу ҳаво албатта ба мо низ таъсир мекунад. вақте ки дар ҷаҳон ин гуна мушкилотҳо сар зада истодааст албатта ин низ ба табиати мо ба иқлими мо низ таъсир мекунад ва дар мавриди дар ҳолати мавсими зимистонгузаронӣ албатта вақте ки мо бештар ба ин нерӯ яъне ба нерӯи офтобӣ истеҳсоли нерӯи барқ аз панелҳои офтобӣ бештар таваҷҷӯҳ кунем ман фикр мекунам ин аз манфиат холӣ ҳам нест ва дар баробари ин имкони кам хароҷот бо хароҷоти камтарин ба даст овардани нерӯи барқ аст ва аз ҷиҳати дигар ҳамон газҳои гулхонае ки ба атроф равона мешаванд ва муҳиту табиати моро ғализ мекунанд аз ин чиз дурӣ мешавад. яъне ба ҳар ҳол фикр мекунам ин ба манфиати ҳам давлат ҳам ҷомеа ҳам тамоми минтақа хоҳад гардид. бале дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи насби панелҳои офтобӣ дар хонаҳои истиқоматӣ ва ҳамоҳанг кардани ин низом бо мақомоти давлатиро дастур доданд ва ҳамзамон дастури иловагӣ ҳам карда шуд ки дар миёни аҳолӣ бештар
тарғибот ва ташвиқот ҷиҳати оқилона ва сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ таъкид гардид. дар ин масъала шумо чӣ андеша доред? албатта ин иқдоми саривақтӣ аст. ҳоло бинед ки акнун вақте ки дар минтақа ҳатто чӣ ки дар боло ҳам қайд кардем дар сафи пеш қарор доштан дар қисмати истифодаи нерӯи барқ аз лиҳози офтоб, яъне аз панелҳои офтобӣ дар ҷумҳурӣ ба мо наздик, яъне ҷумҳурии мардуми Чин аст. мардуми мо низ акнун ба ин сифат рӯз ба рӯз ба ин масъала гузашта истодаанд ва истифодаи он аз лиҳози бехатарӣ, аз лиҳози қонунҳои дохилӣ, аз лиҳози мутахассисони соҳае ки барои насби ин таҷҳизотҳо карда мешавад, албатта ин андеша ва ин иқдоми саривақтӣ аст ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат барои мардуми мо андешида шудааст. ман фикр мекунам ки президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аслан барои мардум ҳамеша як андешаи хубе, як пешниҳодҳои хубе мекунад ки барои зисту зиндагӣ ва шароити мардум рӯз ба рӯз беҳбудӣ бошад. ва бибинед ҳамин пешниҳоди пешвои муаззами миллат, яъне ҳамин қароре ки дар ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор гирифт, ин ҳам боз ба хотири чи аст? Ба хотири беҳдошти зиндагии мардуми аҳолӣ аст. ҳоло беҳуда ҳам нест ки пешвои муаззами миллат дар паёми худ низ қайд карданд ки мардуми Тоҷикистон, мардуми мо низ яъне онҳо низ метавонанд ва не ки метавонанд, балки бояд зиндагии шоиста дошта бошанд. яъне мо низ дар баробари дигар миллатҳо, дигар мардум бояд зиндагии хубе дошта бошем. ва бибинед пайваста ҳукумати кишвар, хоса пешвои муаззами миллат як масъалае рӯи кор меояд ки мушкилоти мардума аз байн барад. албатта ғамхӯрӣ ба худи сокинон аст ва дар ҳамин мавсим, хоса дар мавсими зимистонгузаронӣ дар ҷаласаи ҳукумат ин масъала рӯи кор омада, худ гувоҳи он аст ки бевосита пешвои муаззами миллат ғамхӯри мардум аст ва дар ҳама масъала кӯшиш мекунанд ки мушкилоти мардума саривақтӣ бартараф кунанд. ва албатта аз ҷониби аҳолӣ зина ба зина истифода шудани ин панелҳои офтобӣ аз як тараф мушкилоти бартараф кардани барқро агар диҳад, аз тарафи дигар албатта ин ба хароҷоти, яъне камхароҷот будани даромади хонавода низ таъсир мекунад. чунки мо медонем ки агар тибқи ҳамон маълумотҳои коршиносони соҳа вақте ки панелҳои офтобӣ харидарӣ шуда тавассути мутахассисони соҳа албатта насб карда мешаванд, онҳо хароҷоти худро дар муддати аз 3 то 4 сол мебароранд. яъне имконияте медиҳад ки хонавода як даромади худро хуб истифода карда ба ин васила хариди ин гуна панелҳоро бартараф намояд. ва аз ҷониби дигар пайваста доимо аз ба пуррагӣ истифода бурдани анамин нерӯи барқ имконият медиҳад. яъне акнун мушкилоти ин соҳа зина ба зина фикр мекунам бартараф мешавад, вале қонунгузорӣ бояд татбиқ карда шавад, тартиби насби онҳо дар ҷойҳои лозима бояд насб карда шавад, чоро ки аз ҳолатҳои сӯхтору аз ҳолатҳои бехатарӣ албатта таъмин карда шавад. агар аз як ҷониб фикр мекунам ба тавлиди нерӯи барқ дар хонаводаҳо яъне таъмин кардад, аз тарафи дигар ин панелҳои офтобӣ имконияти боз зебогии ҳамон муҳита дода метавонанд, яъне боз ба ҳамон табиату ба ҳамон муҳит як зебогии дигар метиҳанд, ё ин ки ба таври дигар ба ҷои ҳамон бомпӯшҳо ба таври дигар мегӯям ба ҷои онҳо истифода бурда мешаванд. яъне кӯшиш кунем бояд аҳолӣ ҳамин чиза хубам дарк кунанд ки мо аз ҳамин гуна панелҳои офтобӣ истифода барем ки онҳо аз сифатан хубам бошанд, ба ин чизам аҳамият доданд дар кор, чаро ки метавонад дар дигар ҳолат ягон зарари дигаре ба хонавода расонда бошад. барои ҳамин фикр мекунам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин қисмат анамун зина ба зина амали шавиву истифодашавӣ дар хонаводаҳоро ба ҳамин хотир
عملی میکند و قانونگذاری را چنین تطبیق کرده ایستاده است که یعنی ما کوشش نماییم محصولاتی را نصب کنیم، یعنی مالی را نصب کنیم که برای مدت طولانی برای خانواده استفاده برده شود و بی ضرر و به یگان مشکلات جدی باشد. و از طرف دیگر البته باز متخصص هم لازم است، چرا که متخصصان این ساحه این گونه محصولات را میتونن یا که این گونه مال را میتونن نصب کنن. جای مخصوص البته برای این لازم است، چرا که نور آفتاب خوب در اون رسیدگی داشته باشد و وای تولید نیروی برقی خوب تامین کند، چرا که ما از روزانه وقتی که این پنل های آفتابی از انرژی نیرو میگیرند، حتی شبانه روزی این خانواده یا که این تشکیلات از کارخانه است کسی که نصب کند او را تامین کنند با برق و به همین واسطه باید از متخصص خوب استفاده بریم و در جمهوری تاجیکستان فکر میکنم دانشگاه ها است، کالج های مخصوصی است که میتوانیم زینه به زینه برای تیار نمودن متخصصانی که به واسطه به همین مسئله سر و کار دارند فکر میکنم باید کار جدی بریم و باوری دارم که این پیشنهادی پیشوای معظم ملت قابل قبول تمامی مردم کشور است و ما از این چیز خرسند هم هستیم و استقبال هم میکنیم. بله، واقعا هم تجربه استفاده پنل های آفتابی در تاجیکستان طول سالهای آخر بر اعلی ثابت کرد که این نظام معاصر برای عملی شوی هدف های حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی مساعدت فعال می نماید و عموما استفاده پنل های آفتابی منفعت خوبی هم اقتصادی دارد و هم از جهت بی ضرر برای طبیعت مفید است. در مورد عموما صرفه و سرشته کاری و فرهنگ استفاده نیروی برق چی اندیشه دارید؟ اصلا همه این هدف ها و همه برنامه های دولتی که از جانب حکومت راه اندازی میگردند اصلا همه اونها برای منفعت کلی اعضایان جامعه ما است، برای رشد اقتصادی ملی ما است و ببینید که وقتی که ما با هدف یعنی استقلالیت انرژتیکی رسیدنمون ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان بعد از این ما هدف دیگر یعنی صنعتی کنونی با صورت اقتصادی کشور رو روی کار آورده است که این منشأ میگیرد از همین هدف تامین امنیتی یعنی رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و در همین جا علاقه چقدر شما قید کردید فرهنگ استفاده نیروی برق باید خوب از جانب اهالی کارگاه و کارخانه و مجموعاً از جامعه ما خوب استفاده شود، چرا که ما میخواهیم که صنعت رشد کننده داشته باشیم، ما میخواهیم که کارگاه و کارخانه های زیادی داشته باشیم، باید اندیشه کنیم که چگونه نیروی برق رو استفاده بریم تا اینکه این کارگاه و کارخانه های ما در طول سال فعالیت کنند. حالا ما میدونیم که و با همگان هم معلوم است که البته این کارگاه و کارخانه های ما به برق مشکلات میکشند، یعنی فعالیت خود رو به برق نمیتوانند پیش بردن و ان همینجا علاقه سوال پیدا میشود که ما کوشش نماییم که صرفه و سرشته کاری رو در قسمت نیروی برق خوب اندیشیده باشیم تا اینکه کارگاه و کارخانه ما تا اینکه همون هدف استراتژی که مملکت در نزد خود گذاشته است یعنی هدف صنعت کنونی با صورت کشور هرچی تیزتر و هرچی بهتر روی کار آید زیاد شود. همه روزه ما هم دیده ایستادیم که در دلخو منطقه های جمهوری تاجیکستان کارگاه و کارخانه های خوب روی کار آمده ایستادند و چندین نفر در اونجا با فعالیت کاری مشغول می شود که این البته اهالی با کار تامین می شود که با درآمد اهالی خانواده البته تاثیر خوبی هم می رساند و اکنون اهالی کارگاه و کارخانه ها را ضرور است که در قسمت استفاده نیروی برق سرفکار باشند. حالا به خاطر این تکنولوژی های زمان معاصر هم روی کار آمدند که همون صرفه برق رو یعنی همون استفاده خود برق رو نظارت میکنند، حتی
توسط راه‌های گوناگون ببینید مثلا هم لامپ‌های کم مصرفی که امروز هست، البته تجهیزات کم مصرف برقی، یعنی همه این تکنولوژی به خاطر چیست؟ به خاطر صرفه و سرشته. از یک طرف اگر اهالی مردم کارگاه و کارخانه از اونها استفاده برد، از طرف دیگر به منفعت خود آنها هست، چرا که وقتی برق کم استفاده برد البته مبلغ کمی پرداخت میکند، ولی بیهوده و بهوده مثلا استفاده بردن در هر کجا در روزهای روشنی یا در جایی که اون لازم هم نیست، البته از این خودداری باید کنیم و در اینجا هم به منفعت خانواده، هم به منفعت کارگاه و کارخانه و هم به منفعت دولت است، چرا که امروزها دیده سودیم که نه اینکه در ما، در تمام دنیا این مشکلات ها هستند، البته یعنی مشکلات برق، مشکلات ساحه انرژتیک در دنیا هست، ولی اکنون ما به خاطر استفاده همه‌جانبه اون، به خاطر که دسترسی داشته باشد تمام مردم کشور سرکرده از ناحیه ها و شهرها و دهات جای ها، ما سراول اندیشه فکر همین صرفه و سرشته کاری این مسئولات کنیم، چرا که هم تو آب برق برای ما نمیتید، برای وای البته متخصص است، برای وای تکنولوژی است، برای وای ساختن کدام یک اگریگات و دیگر است. ببینید همه اینها از ما طلب میکنند که ما این نیروی روشنی، این برقی که فکر میکنم برای منفعت کل اعضای جامعه است، خوب هم استفاده برده توانیم. سری وقتی خدمت رسانی که برای ما انجام دادن، پرداخت اون رو سری وقت انجام دهیم. این فکر کنید باید هر نفری که در جامعه ما امروز زندگی میکند درک کند که به پرداخت مبلغ سری وقتی همین برق این ساحه خراجات رو طلب میکند و برای خراجات البته مبلغ لازم است و مردم باید درک کنند، همین رو درک کنند که هرگاهی که برق رو استفاده برد، یکمش که در جای درست استفاده برد و هرگاهی که استفاده کرد پرداخت این رو سری وقتی انجام دهد تا اینکه معما و مشکلات ساحه روز به روز برطرف کرده شود و ما به همون هدف عالی مملکت با استقلالیت انرژتیکی هرچی تیزتر و بهتر رسیم. حتی پیشوای معظم ملت در برآمد خویش در پیامشان نیز قید کردند که حکومت جمهوری اسلامی کوشش نموده است که تا سال 2027 با پرگی به این هدف رسیدگی کند و به خاطر این سخنهای پیشوای معظم ملت ما همه گونه شهروندان تاجیکستان باید همین رو درک کنیم که در مورد استفاده نیروی برق، در مورد استفاده انامین نیرویی که از لحاظ اکولوژی تازه است، سری وقت پرداخت اون رو انجام دهیم. وسیع نمودن مقیاس نصب پانل‌های آفتابی در انشاءات تعیینات اجتماعی و اقتصادی، به خصوص در دهات و راه‌اندازی تکنولوژی‌های آفتابی در شبکه‌های گرم‌دهی نیز مهم می‌باشد. بینندگان گرامی، دایر به موضوع اهمیت پانل‌های آفتابی در نظام انرژتیکی کشور و استفاده ثمربخش آن از جانب اهالی، تشکیلات مؤسسه و کارخانه‌های استحصالی صحبت آراستیم با کارشناس ساحه، نامزد علم‌های اقتصادی، آموزگار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان قطب‌الدین مقیموف. برای ابراز اندیشه‌های جالب به شما اظهار تشکر می‌گوییم. تا صحبت‌های آینده شاد و سربلند بمانید.